Kaj kable? Ha? Pa tanke kable. Sam tu noč so pa krke bili. Pa če so to žice. Če to je kar iz rotorja ven napeljana teta. Zaklad najde. Pravi. Ni to prav, ne. Nekaj špili. Je sredinska, ta je pri 120 amperih. Tu. Evo ne. Dva 600? Ja. To pa daš to ono, še vedno. 65 C. Jaz. Poštar! Koga? Kaj je? Dela. Ja kaj, damo gor? Ja kaj pa češ? Ne, amper meter. Ja amper meter. Ja, to je... Kaj ni obremenjen. Zdaj pa 1 ampere. 24. 4,2. 6. Te pa dajmo to gor. Sam izklopim prej. Jo! Pridi! Joj, napit. Tu na 14-12 pa ni napito spadala. Okay. 49. Ok. Vidite 40, si bomo zapolno. Gremo polno? Ja. 50. 130. Ja. Brkiči. Ok. Ha. Lahko klopim. Klopi! Povej. Prvo brzino prvo. Ja. Zakaj pa tale ne nam stoji nazaj? Ok, može? Ja. 57. Isto kot prej. Ne, 49. 3-4 ampere več. 54, 5 amperov. Ja. 5. O, zdaj vidi, polni gas. Gumica, gumica. Može? Ja. 42, pa celice pade voltaža zelo. Ja. Koliko? 152. Imam lahko? A dam na voltažo, da merim koliko pade. Ja, zdaj se škram tako imamo. 152, ne? Zdaj je 16 voltov. Ok, gremo. Ja. Pade. Ja, na 10 voltov. Če bi imel 5... Pa pada, skozi pada, več. Ne bi kaj bilo narobe. Maksimalno C je enako, se pravi Elisa 14-12. Pol gasa je bilo 49. Polovico gasa je 49 amperov. Imaš strom? Ja, Prvo pol gasa. Mama? Ja. 65. 65. Znamo full gas? 180. Sam kavitira pa. Kaj si jo slišal? Ja. Da pa zdaj padec na 15. Imaš? Ja. Mislim 14,8, 14,7. Ura se mi je zarotilo. Imaš?
Prvo pol gasa. Ja. Dobar, 4400. 4400. Ok. Kaki? Znaš? Ja. Veš kaj, pazi, edino, ko ti to rukne, ne boš se izrekel, no dan. Mama? Ja. 7 jurjev. Sam? Samo, ne vem, zakaj tako poča. A ni dal svetlobe mogoče? Aha, ko manjši obrati so. Ja, zdaj sam še en štart naredimo, potem pa motor vroč, veš? Ja, okej. Gremo? 10.500. Life, ko zdržijo. Ja, life, ja, sam so pa težje. Ja, sam pri 40 zdržijo čez 200 amperov. Pa pretegne sam vrati se. Super. Mama, pol gasa prvo. Ja. 92. Ajde, pritisni ga. Maš? Ja. Dober, 167 pa pada. To pa niste top. Prvo pol gasa. Ja. 3700. Sam. Kako smo že, no? To pa poln gas. Daj. 8400. Se ne kavitira. Ha? Ne kavitira. 8400. To je v nulo za eliso. 120 amperski iđi da ven do 180 amperov šuse. Testiramo. S čelado. Nasmej se malo, no. Kaj nimaš ono smaj shot? Dejansko bi lahko mi zdaj zračunali pri 5S, za 5S je bil 16 voltov. No dej.